Wikiba kirabu ya Manchester United nibejete amona kugwatanira kirinjire kuguna jebone na njire kwirutira kweja Nazari kenda gutigira baraba kumenda masibitari nibagutethekani wajukite kanya kana kuria anto na mashabiki bairabu binge kuthithia untu bobo kenda gutethia mwingi. Glory Man United as the Reds go marching on. Narua tuliaja Meru Teaching and Referral Hospital ala tukweja naga ndamu kana gwitaira itagwa Tharike nontu bwo wendi bwo bwega bwo gutetheria bara bomba kwithira bena wendi bwa ndamu bara tutije na inya bate twije batiomba umenya no aejanire ndamu ure aba gutethwa nontu kainge mono itwonaga antu bena thine ndamu na bagetira gwita mbeca gukwinge na kwangaika na batwe tuli Manchester United fans riri irora jana tweja Meru General tugwatanirite na our sisters and our lovely brothers from Nanyuki twina fan base yengi Nanyuki ira itagwa Nanyuki Manchester United fans group jeje yetu kinyabo bare aja narua tugaga twite ndamu kaire rira jana na timu ye kwa imendete na ndambererio shabeke yo 1969 inde kirasi 4 na ingigwa ngweretwe muno thingatete bane na bakwa na bajojo mbugire narua kangeja konora bathithagia na ndagwa bambera yokora bageta ngeja konora bakothithia no ntunte korarua na imbigetwe ngweretwe muno bagithithagia mathithagia ke utugane thithiara kiao bathirite muno betu supporter for so long na bagitethagia aje betu. This is the fourth time ni gitarajana na itukuigwa tugwiritwe muno kwetha twina bontu kwenarua na already wamefagita ngugi nene muno bago save a lot of lives. We want to congratulate them ambolie other fans bases batige gukarajas kuthiriria mupira jo kieni na kana screen ne let them also come out for the example to come Manchester United fans because we have Arsenal fans, we have their nice neighbors na batekumira, so you try to appeal to them go mire na to combat